Evo, prije svega možete se predstaviti. Ja sam Husein Ahmetlić, inače iz Tešnja. Ja vozim dženazu za Srebrenicu od 2017. Evo, danas iz Visokog kreće kolona s posmrtnim ostacima koji će proći kroz nekoliko dijelova, kroz Ilijaš, Sarajevo i dalje ka Potočarima. Možete li nam kazati kakav vam je osjećaj, odnosno kakve su to emocije kada prevozite posmrtne ostatke, koliko je to teško zapravo i na neki način koliko je važno da se nikada ne zaboravi ono što je počinjeno u Srebrenici? Ovo ne treba nikad zaboraviti. Šta je se desilo Bošnjacima, muslimanima, a ujedno bi iskoristio priliku da roditelje, supruge zamolim da se više tijela ukopa dok još imaju vremena i vakta i dok je još slogi, tako da kažem. Jer ima i puno neukopani. Vrijeme prolazi, vrijeme zaboravlja se dok su još majke žive. Najvažnije je to dok su majke žive, pusti uvost, tabut, da znaju gdje je dijeta, sin ukopati. Teško je, što se tiče emocije su velike, teške. Staniš, zaplačem i ja. Teško i meni. Ali imam tu se sebi uzeo zadatak. Dok ima, ja ću mu postati. A volio bi što prije da se završi i da se ne zaboravi. O čemu razmišljate dok vozite? Razmišljam isto ko da je moje dijete tu i da je moja majka čeka dijete da ukopa. Majke se trebaju posvijestiti što više, roditelji stvari, da se što više ukopa u Srebrenicu, da se završi ta jedna priča proglašeni genocid, ali nismo mi dotle da ne možemo ukopati, da ne mogu nam pomoći stranci sve da se ukopa, da se završi još oko 6.000 je do sad ukopat, još ima se ukopat 2.000, kurs. Teško je ukopat kurs, ali bolje išta nego ništa, da se zna, da znaju inuča, da znaju naši Bošnjaci gdje leži, gdje je kabur djeda, nane, majki, brata, sestri, komšije, prijatelja.